frères et sœurs, musulmans et musulmanes. Maintenant, nous allons vous apprendre Shahadatan. Puis après, on va vous demander qui vous a poussé à embrasser l'islam. Puis un conseil pour vos frères et sœurs. En quelques mots, maintenant vous allez dire après moi, Shahadatan. Mot par mot, Inch'Allah. Ashhadu. 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 An la ilaha. An la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Félicitations, madame. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Qui vous a amené ou poussé à l'islam? En quelques mots, bien sûr. Des amis qui sont proches de moi, qui m'en ont parlé. تقول الأصدقاء القريبون منها تحدثوا لها عن الإسلام. Après, je me suis renseignée sur les réseaux sociaux, Internet. من بعد بقيت يعني تبحث في الانترنت وفي الكتب ان شاء الله في المسائل يعني باش تدرس. Ça m'a poussé à rentrer dans l'islam. كل هذه الاشياء دفعتها الى الدخول في الاسلام واعتناق الاسلام. vraiment اي maintenant الى دموع الفرحة ان شاء الله نسأل الله عز وجل بأن يثبتها. avoir la foi. يعني حصلت لها الاقتناع والعقيدة. وكانت تفكر في الله كثيرا. وخصصت له وقتا. الله أكبر. هذا ولا احنا نهضروا عليه التجار ديال الناس مثلا. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous allez donner un conseil. Qu'est-ce que vous allez dire? La paix. Faut que tout le monde soit soudé. قالت لك يعني خصنا نعيشوا في سلام ونكونوا متحدين ومنظمين متلاحمين سودي مسودين يعني متلاحمين. فوالا ان كونساي قالت لك يعني نجلسوا متحدين ومتوحدين. واه الله يجازيك بخير. بغات الامن والامان وكل شيء يكون يعني في هناء ان شاء الله. ميرسي مادموزيل parmi vos frères musulmans. مادموزيل وانسه سميتها انسه. الان اسمها انسه. البارح سموها انسه. الله عز وجل ربي يوفقها. وقبل ذلك ابون كم فانيسا. فانيسا حولوها الانسه. ما شاء الله سهله ان شاء الله. مرحبا بها. on va lui donner un cadeau, un livre. C'est le vrai visage du prophète Mohammed. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi